ahat-ahaton na alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, murah-murahan dihilan kita sinallahu ta'ala taufiq waktu ini insyaallah ta'ala muin laung ta mapajatu ta maksud kabayaan ta iya angut ta murah-murahan inya to katantan ilihil katot taniusin Tuhan na Rabbul Alamin. Jari bihayaon pengajian sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala daing ayat sin Quran maha mulia suratun Namal ayat ang po tagwalo pang putang siyam. Dain haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yakhtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Ini mga palanggungan sing kami pengajian dakula sing kita niyo amunain pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala daing ha sa lago-lago pakadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in amoy in biyasin na hinang sin Nabi Allah Sulaiman alayhi salatu wassalam habiyasin jimatukan niya hawak to in siya bahasa simbiya o long sing kita nagpapatrol iban si mga kasundaluhan niya sampai simampay sila lang ta maun paambuk lihak sin lugal amin liabayan nila bieta sin Allah ta'ala runay ni sahing galong niya di matong sila paamuin lihak piaghulaan si mga kasanam-sanaman. Noon jadi diungog sin Nabi Allah Sulaiman ing kaptangan sinambuk sanam in aginia aparman sin Allah Ta'ala qalat namlatun
Ingkabtangan sinabuksanam, laung niya, ya ayuhan namlud khulu masakinakum. Ya kamu mga kasanaman, sud kamu palaumsin, lugal niyo pakanya. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, wahum la yash'urun. Sabab lang niya, yan si Sulaiman, iban si mga tao niya, kasundaluhan niya, na amoy hindi kamulaw niya biya mga maparihara. Amoy kagindasan kamo, atawa kagiikan kamo, magipit kamo. Sin mga siki nila. Karena iyan sila nag-aaga diban sing kasundaluhan niya. Hawak tabihaon. Pag-uuslaw niya, wahum la yasurun, in sila wayron pangirab kaniyo, sin in kamo yan doon hayan nakakanat ha amin lokal yan. Dahil nga pa sa babansin niya to, mga kalanggungan sing kami, pagka nagwasihat inhamok sanam, inkabtangan niya karungan sin Nabi Allah Sulaiman, alaihi salatu wassalam. Karena in Nabi Allah Sulaiman dengan mga mukjizat, dihil sin Allah Ta'ala kaniya, iba na sin ama niya, na nakabidda dengan mga kaibanan, karasulan, kanabihan, karena mara niya ini story long tain, uno-uno na dengan mga piyapan jari sin Allah Ta'ala, in kamanok-manukan, in kahayup-hayupan, sambil sinhangin lang tamaraan niya magbisara, bihad to imbiya mga kawasa, mujizat kerhil sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaniya. Nahasabab ito, in mga ini, lang takamahangan deng ha mga ipon sin Allah ta'ala pagkarihilan habihad tulong ta gaos, karena inya to gaos sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang giyanta sin Allah ta'ala hirihil hambok ipon niya, ipapakita ha manusia, bang biya dining kakawasahan niya, na amo na jimatukan Nabi Allah Sulaiman, alaihi salatu wassalam. Asabab yan, pagdungog niya, laung sin Nabi Allah, patabassama dahikan min qawliha, manjari iyuyum sarta diaghayin Nabi Allah Sulaiman, daing hakabtangan sin sanam yadto, na ajaib, sin amuyin laung tadayaw sin kabtangan, hama nga panaiban niya mga kasanaman, in iyad tulong ta kaalan si mga sila kanabihan, karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang biya din sila mag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban amin pagyanun pag-addat sampurna pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtuy siya ini namung pa Allah subhanahu wa ta'ala, sartain aginya, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala waliday. Kita mengkabtangan sin Nabi Allah Sulaiman, ya Allah lang ya Tuhanku, na ini papabuntula atawa paamo nga in katan kakahinang ko, maun paamin karidaan mo, kabayaan mo,
sa itukbal ko impagsukur, harap kay mo si mga nikmat karihil mo inikako, iban damikyan sin nikmat karihil mo paama ko. Amo na yung Nabi Allah Dawud. In mga nikmat ini, amoy in lang taway roon karihil paro kaing daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kanabihan niya, piyangayo niya, amuin in taufiq sin Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayan niya hikatindog, in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahin ha amin nikmat pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan lapay naroon hay ni in nikmat, amuin kahampitan niya iban sin ama niya rihalaw man sin gumiini. Naman dyan ibang tahibanding marikato taniyo mga kataw tayo manghuran. Naasubo na to, nabahaimbaran na to, hakahalan na to. Amin bukon kita niyo nabi, bukon kita niyo rasul, hambuk hadya kita niyo manusia bang takitaon, nakalamukay kamatauran. Naasubo na to, nabahaimbaran na to, bang kita niyo kila rasin Allah subhanahu wa ta'ala, hangan ing kita niyo simod paagaman niya. At sabab yan, dahil nga mga pangaddatan, mapatot na to, hinangon sa lago-lago, amin pagtukbal na to, impagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, bal kala-kalaan pagsukor patuhan na to Rabbul Alamin. Sin amin nikmat, kianganan hadya kita niyo Muslim, amin sukatod na to suway pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan, kumakalingan yan sampai maabotin waktu makapagbay mata kita niyo iwan sintuhan na to Rabbul Alamin. Amuyin impagsukur na to suway riyan, maputta-putta, haamin Muslim, yaon doon kaniyain, pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala ring hawak to pa wakto. Biana sing kiyabay ta tanakaunayad to. Amuin pia panjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala nakabidda dahil katan pia panjari. Yad to mapatot na ipagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lawilawa na to hangan in kita tiyayma niya. Insya Allah ta'ala dahil ha mga Muslim sa bunal, amuin masi-masi na to pangayoon bang man kita nurihilan taufiq, sintuhan na to Rabbul Alamin, amin may nang kita niyo matan-matan to Muslim, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim bariman, sarta dihilan kita niyo taufiq ingkatan amal na to, tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang katan amal saleh. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paintungod papagsukur, biyata kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an nashkur Allah jalla wa ala umumi ni'ami allati an'ama biha alayna zahiran wa batina. Subay na to ipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan nikmat si mampay marikato taniyo. Amuin nikmat pagyanun law niya limalahil iban sin batin. Atin niya limalahil karena naatilusan na to madtumari. Kikita na to diurungog na to yung mga nikmat yaon. Yari si mampay kato taniyo. Iban na sin nikmat batin. Pagkatausing kita niyo. Labiluwa na tuod, nikmat sin, bigi jantong, amin dihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayan, di siya kapag kaagihan sin napso na to, habang mayan, in siya amuin makarakato taniyo pakaamuhan, mahinang sabab amuin magtawfiq kato taniyo in Allah subhanahu wa ta'ala katan sin amal na to.
Amo indon haon ing gumawa lumahil. Daing hasimud na to daran. In pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Panghal nga akatan piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Daran kita niyo na mumudji harap kaniya. Hakatan sin nikmat. Manahot maaslag. Amuin pangayon kaniya. Daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Bang mayan siya magrida kato taniyo katantan. Magrida siya kato taniyo. Sin uno-uno na dirihilan niya. Mahinang nato sambil. Hikakusog sim pamaranan nato hasupaya kumusog kita niyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamod na roon hayni, impag iyanon, mapatot na to, hipamudji pa Allah ta'ala, impag inom makan na to. Pag inom pagkaon, misan pang kaaunan si mga ini, mataod pa in, lupas niya rin sin dayaw niya. May kita makayan, mataod pa in lupas rin sin dayaw niya. Kaya na in pagkaon iban sin inumun, apabila limiw na rin hakaunggang sin kita, na inyaon katantan, bangyan di makagawa. Sa kira-kira lang sin mga sila nakaingat sin pangadji sin mga kadukturan. Sa kira-kira subay makagawa deng halom sin pamaranan na to makarwa hangkarumang kaadlaw. Hati niya mahapon iban may na at mayta. Sa rabang siya nabangog halom sin babat na to. Tuan, may nang sakit. Biyata yan si mga kadoktoran sin Arab. Inaki nila al-ma'datu baytudda. In babat lang niya sin manusia, bayan singkatan sakit. Bay singkatan sakit. Nawang yaon lang tamabalos na ron haon. Tanto na sadya malatag na ilawom, udyot pamaranan tarakanan niya. Asawabyan, aun na sadya jumato, bang di jumato kasamutan, aun jumato hakalukayan, in kaibanan, aun na wakturi na kakausan ubatan sin doktor, imagdato hamano siya. Sabab misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam naghinang kato taniw aturan, laong niya, insangi ngi naluluunan, amo na yung babat. Babat sangi ngi naluluunan. Nabanglaw niya, way dapat, wa in kana la mahala, fasulusun li ta'amihi, wa sulusun li syarabihi, wa sulusun li nafasihi. In babat lang niya sangi ngi naluluunan. Nabangway rapat ba't subay mo siya luunan, subay mo bahagi yun magtuwin niluun mo. Inang kabahagi niya pagkaon. Inakaruang kabahagi niya iinumun. Inhikatong kabahagi niya amo na yung pagnapas mo. Naamusin makamula yung mga ini magjato. Bang imano siya, di niya kira-kirahon ang ginawabaran niya. Ang pa siya nakaalop pa pagkaon kaibugan niya. Aun waktu, di niya narihilan lugal in pagnapas niya. At tawari niya narihilan lugal in pag-inom niya sin tubig. Puspos na hadya yung pagkaon niya. Na inyad to'y kakangi ito sin pamaranan si mano siya, mga katawtay manguran, hakama Islam. Nasa babiyan nag-aakad in parkala, kabuhi singkita niyo. Pag-ipat na to, hakinawabaran na to, labay rin kabuhianan, iwan sin pag-ipat na to, hakinawabaran na to, doon na parkala,
pagtindog na to sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Amin subay sadya kita daran. Doonhan nagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya bang kita karilan taufik sintuhan na to Rabbul Alamin. Yaon in hidayat niya kato. Amo hindi na kita tuod magpuspusan magnapso. Sarab katum tumantain. Banda kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayad tuin hal niya. Amo hindi kita magpalando. Hambok na rin hatuin pasurun ta sadya. Inyad to subay sadya pasurun ta into kabahagi ito. Supaya magsarang imbutang nila halawsin. Udyot pamarananta supaya di kita makabaak. Laung ta kasusahan paginawawaran ta hasusungon. Naamo yan to. Naamoy iniin, ini kakahinang binin kato sin Nabi Allah Sulaiman, in siya daran niya, tiyangangayo, taupik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin laung ta, di siya butasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kakahinang niya, sibu da kakahinang halaw mansin dunya ini. Perkala pag dunya-dunya, labi luwa na to di siya butasan sin Allah ta'ala tungod pa perkala. Hikaamo sin hinang niya, doon nakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungod pa pag-ibadat niya patuhan na Rabbul Alamin. Amo tuwing subay, mag-akad indo perkala yan, at supaya isab iniudyot pamaranantay ni nari datod mabinsa na atawari siya mauno di siya matimpang karena in kita dua in kabuhianan buhiun tahabaranta dua in kabuhianan hipagbuhi tasin ini baranta kaisa niya pagkabuhianan ta, hagin hawabaranta. Amuin uno-uno in sukaton niya hikarhil ta kanya, haamin bukon maglando biyan. At bukon tood, sobra-sobra lang si mga magbibisara. Inhikarwa niya, subay na to, maipat inyawalihan na to, hasupaya magsibo sila bang tumambok imbaran, subay ra tumambok inyawalihan, hati niya bang dumayaw in amuin ini pamaranan ta kumusog haparkala pagdunyarunya subay raisab inyawalihan ta makusog dumaroon haparkala sin pag-ibadat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala karena biya na sinagi in katan udyot pamaranan ta ini na subayan doon maon kaniya impagsukur. Bukon sadyain magsukur, amin dila magbisara. Injantong sing kita magsukur da isa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin misan di hibungat sindila. Iyad to siya na mumudji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin kandiri niya halawm sin. Ini bigi jantong sing kita. Yaunin pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala, daran na mumudji patuhan Rabbul Alamin, dahil nga mga kanikmat-nikmatan, amin nahasil sing kita, sibo da parkala dunya, iwan parkala pag-akhirat. Nabunaltod lang nin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, lando tod siya makuyag, bang hikarhil ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in rida niya haadlaw ka na inyan lang tasubay hadya isab kita doon ini magjaga sinhak sin Allah subhanahu wa ta'ala amin ikatunay ta diha kabuhi ta ini hasupay isab inhak sin kita hikatukbal sin tuhan na Rabbul Alamin haadlaw ka na
amo na inrida niya kato taniyo. Insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Naman tiniangot sing kita katantan. Hasababian na in parkala sin pag-agama longta nawayron makasiguro kato taniyo. Banghaw no imbutanganan na to. Banghaw no kita niyo maka ini sampig dito ha adlaw susungon. Sa sumakawa di pa hadun niya manjari na to yadto buuton sa pagtuyuan karena in katantan yaribiwin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hay siyusuin mabaya maglugto biyabay ta niya asal in labi marayaw hinangon iban biyabay ta na ilisab in mapatot na to halian sababian bang nato matimbang imbaran nato doon amin himahali kita sin mapatot halian damikyan himihinang kita sin kataan mapatot hinangon nakadar kakausan ta mahinang nato karwarwayad to ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto ay pagduwarwain yad to dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala taufiq in amoy in habihad to in kahalan sin hinangta. In pamuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing ha amin pangadjian nakawa niya daing ha ini bakkas sin pagpangayo sin Nabi Allah Sulaiman patuhan na to Rabbul Alamin amin long sin Nabi Allah Sulaiman wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, na dihili tawfiq kako in amin pagsukur ko harap kay mo. Hati niya amin kumugdan in pagsukur niya roon amin mapatot pagsukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga sarayaw-rayaw nikmat dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin sarayaw-rayaw nikmat dirhilan sin Allah ta'ala pa ama niya. Doon ha amin pag-amal nila salih amin nagririda kanila in Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta piya ngayo pa niya roon. Ya Allah, ya Tuhanku, ipagsukur ko harap kay mo amin mapasod mo ako palauman sin lasa mo iban ulong mo. Sarta palamuron mo ako ring hatumpukan sin mga tao salih adlaw kana. Kita ka. Inpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaggo to din pangadjian nakawa ni hindi ini. Laung niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam qama al-layl hatta tafattarat kadama faqila lahu faqal afala akunu abdan syakura. In Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing hapagbati niya sindum timindog mag-ibadat o malupa Allah subhanahu wa ta'ala sampai laung niya nagbuka in sikin niya. Doon na yung natsagda sin asawa niya laung sinaisa kanya ya Rasulullah bukon ka iampon na sin Allah ta'ala in pardusahan mo na kaunay bansin na kahuli. Unoy na niya, nahuo sa lang na ya Aisha, apala ako no abdan syakura, ay tuy hangkan siya na biyayaon, sampay nagbukain si kiniya. Doon haon, hasupaya sadya siya makatukbal, sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin sambahayang pagsukur, amuin bang in taukatan natutug na in siya magbati,
tumukbal sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sumujud mangayo patuhan Rabbul Alamin taufiq sin kakahinang niya tungod paparkala yang daakan sin Allah ta'ala kanihangan insiya Rasul Nabi sin Tuhan Rabbul Alamin na damikyan doon haamin kahalan si paghula-hula niya wayron sa sagdahon yaon imaamu katantan haturan sarat sin Tuhan na Rabbul Alamin. Nahasabab yan dahil mga pangadatan mapatot na to bukisan paginawabaran na to pangadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala muraqabatuna li amrillah amuin jagahan na to impiang daakan kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala wa amaluna al-haq iwan sin amal na to amin kimukugdan pa amu kimukugdan pa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan subay na to hatihun iwan tantuhun marayaw adna Allah muraqibu a'malina wa aqwalina bunal to din Allah ta'ala jima jaga sin amal na to iban sin himumungan na to la yakhfa alayhi syai'un min halina wayroon makatapok ang sulag uno-uno ring hatuhan na to Rabbul Alamin sing kahalan na to fi hudurina wa ghaibatina sibuda amin yaon kita niyo tutog habiyo tangan na to, iwan bukon kita niyo halugal na to, inyan katan kaya jajakahan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena intuhan na to Rabbul Alamin, way makalibon kaniyahang sulag uno-uno, dahil nga mga piyapanjari niya rin, makatampan ha amin, ini jajakahan niya rin nga mga piyapanjari niya damikyan. Biya na si manusia, biya na sing kita niyo ini. Nah, sabab yadto ando kaylo murah-murahan in pangajian na to ini haupo-haupo amuin mahinang na to matakadam hakabuhi na to sarta kaayaran na to inamal ibadat na to dahin hawak to pawak to insyaallah ta'ala sarta buuton na to patuhan Rabbul Alamin dihilan niya kato taufik in katan hinang na to pakugdanon doon hakaridaan niya hasupaya magmanyatakan in rida niya kato taniurid to hadlaw kana amuy in madawhat na to injianji niya kato taniu insya Allah subhanahu wa ta'ala yabot in waktu na to sarta bialo paragbos kimusog na sa binubusin kita ini na di na ako magpalugay manghubayd na ako kanyo katana waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh